Da li je opasno konzumirati namirnice pred istekom roka trajanja i postoje li one koje i nakon isteka tog roka možemo jesti? To će u nastavku pitati naša Marija. Tako je, Majda, dobro jutro još jednom od ekipe sa terena. Pa koliko je opasno i da li je zapravo uopšte opasno i treba li razmišljati negdje u tom smjeru, saznaćemo u nastavku. Sa nama je Dragana Grbić, veterinarski inspektor, odnosno inspektorka za hranu životinjskog porijekla ispred Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Želim dobro jutro. Dobro jutro i vama. Pa kakva je situacija? Je li negdje opravdan strah svih onih koji ne kupuju proizvode koji su već pri isteku samog roka trajanja? Što se tiče roka trajanja, znači proizvođač garantuje da je ta hrana upotrebljiva do tog roka, tako da zapravo mi treba da verujemo jer je prethodno tim određenim rokom on uradio niz ispitivanja te hrane i upotrebio sve zakonske odredbe u proizvodnji te hrane da bi stavio u skladu sa uredbom o informisanju taj rok i mi bi trebali zapravo da verujemo da je hrana do tog roka upotrebljiva, odnosno zdravstveno bezbedna. Šta recimo ako mi primijetimo, eto za par dana ističe neki rok, recimo neke čokolade, a primijetimo na njoj neke čudne boje, recimo da nije onako kafena nego da ima neke bijele mrlje, da li nam, odnosno na šta nam sve to ukazuje? Pa znači, kad kupite hranu pa pogledate sadržaj na toj deklaraciji pa vidite da brzo ističe rok, a ako vam se učinilo prilikom otvaranja omota na toj hrani da unutar sam sadržaj pokazuje nekakve promene, svakako ono što organoleptički vidite će vas znači asocirati na to da vi ipak to ne upotrebite bez obzira što je znači i dalje taj proizvod bio u roku upotrebe, a to ako ćete vidjeti promenu boje ili već nešto, mogu biti različiti uticaji na tu hranu zašto je došlo do toga, odnosno proizvođač je, znači kada je ta hrana bila spremna za tržište, upotrebio sva pravila prilikom proizvodnje, ali su se možda promene na toj hrani koja i jeste bila u roku upotrebe, desile upravo kod trgovca ili distributera, pa možda on nije upotrebio pravilan način čuvanja te namirnice koju vi kad ste otvorili omot videli ste da je nešto promenjeno, onda samim tim ćete i doneti odluku da takvu hranu ipak ne upotrebite. Kada su mlijeko i meso u pitanju, da li ih možemo konzumirati tih posljednjih dana pred kraj isteka roka? Znači, generalno za svu vrstu hrane ono što je obaveza bila proizvođača da na deklaraciji navede najbolji datum upotrebljivosti i onda nam je to zapravo i time se trebamo voditi. Time se treba i voditi, upravo tako. Na koje sve moramo obratiti osobine proizvoda, da tako da kažemo, pažnju? Evo sad sam ja pomenula tu čokoladu, a često se to desi da promijeni boju. Šta nam negdje govore drugačiji miris, boja, ukus? Pa upravo to da, znači svi mi potrošači možemo da ono prvo primetamo, a to su taj organoleptički izgled hrane, pogotovo kad je sveže meso u pitanju, znači miris, boja ili konzistencija koja nam može ukazivati da ta ipak hrana nije znači ona izbor koji trebamo i onda na osnovu tih stvari koje neki od potrošača primetio, naravno i mi dobijamo uvek povratnu informaciju da je negde nešto došlo do neke promene, a i sam potrošač prilikom kupovine te hrane tamo na licu mesta, ako je to već svježe meso, može znači da da nekakvu primjedbu, ali isto tako mora da vodi računa o temperaturnom režimu čuvanja, jer se često dešava leti da ljudi kupe hranu koja je bila u rashladnim uređajima i onda je stave u automobil, voze po gradu nekoliko sati, jer svakako to može već dovesti do te organoleptičke promene koja je onda znači već vidljiva, a to je najčešće taj miris i onda je to opet već reper da se takva hrana ne bi trebala upotrebljavati. Postoje li proizvodi koji se mogu upotrijebiti i nakon što istekne rok? I imamo li proizvode koji nemaju rok trajanja? Da, pa ja ne bih preporučila ništa nakon isteka roka, kada bi to i hipotetički se produžavao neki rok, to bi morao proizvođač da ispita takvu seriju hrane, pa bi onda morao da donese on odluku i da upozna javnost zašto je zapravo ta hrana i nakon toga perioda mogla i zbog čega da se upotrebi.
Da li, recimo, prije razgovora ovog zvaničnog pominjali smo da med nema rok trajanja, da li je to istina? Imamo li zapravo proizvode koji nemaju rok trajanja? Nema proizvoda. Svi su znači sa određenim rokom trajanja, pa naravno i med, i za njega postoji pravilo do kada je najbolje i njega upotrebiti, tako da nije neograničeno. U kakvom stanju je meso koje recimo pred kraj roka kupimo, pred kraj isteka roka i onda ga zamrznemo i koristimo ga nakon 6 mjeseci? Što se tiče svježeg mesa, znači ja samo prvo da kažem da mi u Crnu Goru uvozimo dosta duboko zamrznute hrane, pa recimo evo uvozimo duboko zamrznuto pileće meso koje nije nedozvoljeno u određenim uslovima defrostovati i stavljati ga na tržište u tom rashlađenom stanju, ali naravno onda taj proizvođač, odnosno distributer, mora odrediti isto rok upotrebljivosti i takvo meso koje je jednom bilo zamrznuto pa se odmrzlo i prodavalo kao rashlađeno ne može više da se zamrzava. A što se tiče svježeg mesa koje je u rashlađenom stanju stavljeno na tržište i čuvano na odgovarajućoj temperaturi, ono može da se zamrzava i da se čuva po preporukama. U tom smislu to je jedan način konzerviranja, zapravo čuvanja mesa. Ne bi trebalo da nakon ponovne upotrebe ne bi trebalo da bude nekakvih promjena, ali ono što moram da vas upozorim to jeste da zapravo ako je bilo kakav kvar mesa u pitanju pa je nečija namjera bila da zamrzavanjem može ukloniti kvar, ne, on se neće otkloniti nego će se samo usporiti proces kad je došlo do zamrzavanja, a prilikom odmrzavanja će se naravno apsolutno. Za kraj pitanje, kada recimo otvorimo neki proizvod, obično na taj način mu skratimo vijek trajanja, a recimo naznačeno je da ga držimo u frižideru, mi to ne uradimo, šta se dešava sa tim proizvodom? Pa to je odluka samog kupca na tome, znači on u tom smislu odgovara za ono što je kupio i kako će čuvati i da li će to uticati na njegovo zdravlje ili ne. U kontekstu cijele ove naše priče, ima li pritužbi građana i u kom to negdje smjeru sve ide? Pa ima. Pa žale se često na kvalitet ili na te već promjene koje su oni primetili, pa ima. Koliko često se prodaju proizvodi isteklog roka? To ne bih znala da kažem, ne bi trebalo da se radi. Zato postoje rutinske kontrole, odnosno obaveza distributera da on sam kontroliše ono što stavlja na tržište. Ne bi, kažem, trebalo, ali u svakom slučaju ako i kad potrošači primete, one nam svakako nam jave. Hvala najljepše na izdvojenom vremenu i razgovoru. Hvala bi vama. Dakle, čuli ste ono što je svakako sveto pismo, odnosno sveto slovo na određenom proizvodu jeste upotrebljivo to poštujte i apsolutno nećete imati nikakvih problema kada je rok trajanja i kvalitet nekog proizvoda. Naravno, ukoliko se nešto pokvari u međuvremenu i dok je taj, recimo, proizvod još uvijek u roku, svakako treba posumnjati na određene promjene i možda ne tako dobro čuvanje određenog proizvoda. Majde, za sad od nas toliko.